Prije glavne utakmice Roma i Vlade gledamo RTL televiziju i HRT televizije i Hrvatske televizije. To je prije što će početi glavna tekma između mojih Roma i Vlade. Evo ga. Ja igram, Sad se pita nešto. Je ovo dogovorio da mi puštate? Pa znaš kako to u hrvatskom nogometu ide? Kako? Ciganska posla. Znaš ti bolje nego ja. Dobre, mali. Ajde, vidite. Za našeg predsjednika Republike Pješčenice Željka Malara dođite na tu. To je zahvalnica. To je zahvalnica za... Što li si ramio, brate mili? Ako si ramo, pa u rami ga. Moramo, da. Prosto vidim da ove igrači iz Vlade, za razliku od ovih Roma, da su Romi jako mršavi. A da su ove iz Vlade tako busmasi, debeli. Pa zna se, poznato je da Romi od malena rade sa nutricionistima i da paze na ishranu, tako da to se vidi po ovome i to, znači ima jedan vrhunski tretman od samih od malih nogu, tako da nije problematično i onda se tek u ovome kasnijoj fazi vidi koliko su oni uspješniji i bolji, normalno, sportski građani i atletski građani. Ne znam reći, ko je organizator ovoga? Ne, ovo je samo revijalna utakmica, znači prva povijesna utakmica. Gospodin Totti je organizator i on je glavni čovjek vezano uz to. Moram priznati da gospodin Totti stvarno se brine o športu mladih Roma. Znači, što je važno reći, ova utakmica je protiv rasne diskriminacije. Znači, to je to. Znači, nema predrasuda i nema rasne diskriminacije ni prema Romima, ni prema crncima, ni prema nikome. Trebalo bi se okrenuti budućnosti i maknuti mržnju ljudi koji imaju u sebi i tako dalje. Evo, moj Silvijek, upravo se završava ovu igru dva puta po 5 minuta, ili tako? Da. Ste kupili utakmicu ili niste? Dogovorili ste. Neke stvari jesmo se dogovorili. Ja ću moram sad tebe napustiti, ali za kraj samo bit će nam velika čast i zadovoljstvo vidjeti nas ponovo, vidjeti tebe zapravo u Noćnom moru. Da li se spremaš za Noćnu moru da dođeš kod našeg gosta? Evo, malo sam u gužvi, ali čim nađem vremena, dolazim. Slušaj, da neće moj mama i on ti je malo čut moć, znaš. Reci mi kako bi ja došao do tvog voditeljskog mjesta ili u vašem neku program. Imamo 2 mjesta slobodne sada, da vodiš prognozu, ali onako ko nekad Renate Soplik, to vidim da ti dobro ide skidati. Da. Burak, pusti malo ove rodove. Malo pusti ove rodove, nemoj biti samo oko sokolo, budi malo oko cigansko. Vi kao predsjednik Roma za nogomet i vaš sin, da li ste nešto u dogovoru sa Zdravkom Mamićem? Ovi glavno, inicijatoro, te ovče rol, buči, pala nogomet. Boca molta oltre da vol la cipe, cijelo regionu, a ne bivšu Jugoslavija. Šukar. Pa, slušar havče pelete hava, kala romani janena la certe den vrba. Lena love, čorene love,
Najlove. Najlove. Sad han tek pijen, a niđe nik pojavi serma. Ta pa čerevon. Šugar, Pa damle će da Vakar. pa ne goga da će. Molim vas, reći nam i gledateljima zatvoreno. Koliko vi, kao reprezentacija Akademija romske reprezentacije, plaćate čiru? Ma ovo dola mene love. Puno. Ne, meni da love. Ovo dola mene love. O čiro dola mene love. Šukar. Pa on ni love. Bo čiro ni love. O čiro a menđe dal. Mandol. Oma noš mandol love. I ovo je Milano dol. Po vama, gdje će biti novi stadion Dinamo? Šavorane Kajzarica. Šavorane Čada Kozare Boko. A šavorane Katano Maksimir. Pa onda kad on kenema nuš, kaj ibere love. Kaj kao ložino love. Da kad tere love inčate, ili kad tete Čerengova, kaj lijete Čerengova, nek Čeren do kraja. I ne javer. A ver bočina ili Čeren. E bare love čele, sad čele. Sad je. Čorda sad. Čorda. Odi, prođi, Boris, prođi. Čorde bare hastale, sadli. Guaj. Kako je završila utakmica, Hamza? 6-5 za nas. O, čestitam, Boris. Koliko si dao gol, nisi? 5 od 6. Ozbiljno? Nisam, jedan. Nema, u Bosni toga nema. Hajde. Bok. I bi ti htio igrati za našu reprezentaciju Pešćenici? Da, naravno. Ozbiljno? Ali mogu se ovi koji nisu s Pešće. Moraš dobiti domovnicu ili smrtovnicu, tako da s nama je Klarić. Željko Klarić. Jesi ti nešto rodu sa Malarom, misliš? Ja sam veliki prijatelj predsjednika Republike Pešćenica. Moj osobni veliki prijatelj koji sam ga uvijek cijenio u životu i mislim da je to jedna prekrasna osoba koja točno zna što treba u životu da izvorno napravi u pogledu Republike Pešćenice. Reći, ti si zamjenik Primorca, ti si... Pomoćnik ministra Primorca, gospodina Primorca za šport, da. Ne mi reći ovako jednu stvar, a da niko ne čuje. Da li ti možeš neku lovicu odvojiti za našu Republiku Pešćenicu, za nogomet i za ovako, za bas? Pa vidite, mi smo prepoznatljivi kao jedno ministarstvo koje uvijek je pomagalo športu i potrebno je samo da vidimo iz kojeg resursa da se eventualno pomogne i mislim da bi bilo vrlo korektno... Što to znači iz kojeg resursa? Iz resursa, konkretno recimo mi smo proračun, točno. Kao što znate, sve su... Bi mogli pomoći uz Republiku Pešćenicu malo i meni? Osobno vama ne. Niste se baš proslavili protiv ovih igrača iz vlade? Niste baš igrali. Koliko ste pobjedili? 6-5. Niste Bog zna šta igrali, majke moje. Ali smo i pustili na... Koliko ste dali da pustili? Evo, dragi gledatelji, emisija je zatvoreno. S nama je, vjerujem da ga znate, naš Điđi, naš kompozitor Republike Pešćenice. I on će nam za buduće svjetsko prvenstvo, to je evropsko, napraviti tekst i muziku za našu Republiku Pešćenicu. Điđi, majke ti samo po prvi put potiho. Ovako ću sad ja da ne moreš ni čuti, ali bit će ekskluzivno za Malnarevu televiziju. Za zatvoreno. Naravno, zatvoreno. Sanjao sam noćas da me grle ruke njene, volio sam kao nikad i propao zbog te žene. Volio sam kao nikad i propao zbog te žene. Crni su mi dani kao crno oko, crne žene što me tako zavila duboko. Crni su mi dani kao crno